Gomindu Basumatari जिंदाबाद Gomindu Basumatari जिंदाबाद दिनै बे उदालगुरि टाउन प्राइमारि कमिटिनि अंतर्गत थानाय एरियाफोरनिफ्राय गासै 80 सुबुं आइजो आरो हौवा मानसि खायसे बीपीएफ सपोर्टारमोन खायसे बीजेपी सपोर्टारमोन आरो खायसे किन्तु कुनु पार्टीजों लोब्बा गैयि जास्ट साधारन भटार बिथांमोना गासै 80 जोंनि इउपिपिएल जोगदान खालामबाय आं बिथांमोनखौ बरायदों बेनिफ्राय बेखि बिथांमोना जयेन जानायनि कारना जाबाय जे थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएल बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जिखिनि खामानि मावदों बेखौ गोजोननाय मोनदों आरो खुसि जादों लोगोसे बिथांमोना नुदों जे आथिखालाव बारा इउपिपिएलनि बागै बारदों बेनिखायनो बिथांमोना एबारबो जिहेतु इउपिपिएल सरकार दागोन बेनिखायनो बिथांमोना इउपिपिएल थायोबासो हयथ' फैगौ समाव आईबीएस जा विभिन्न स्किमफ्रानो जा बेखौ मोनगोन बेखौ आसा खालामनानै दिनै बिथांमोना जगदान खालामदों आरो बिथांमोनखौ जों बरायदों बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायदों जे इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै बिथांमोना जाहाथे इउपिपिएलनि फ्राय जिखिनि निर्देश जिखिनि डाइरेक्सन फैयो बे मथे खामानि मावगोन आरो फैगौ बैसागुनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै रायजो राजाखौ बुजायनानै इउपिपिएलनि भटार जाहाथे बानायगोन आं बेखौनो खावलायदों आरो बिथांमोना बेखिनिखौ खामानि मावनो होननानैनो ओंखारबोदों बेनिखायनो जों गोजोननाय मोनदों जे लोगोसे जों बेखौनो लादों दिनैनि बे जगदान मैयाबो जों प्राय 40 जनसो जगदान खालामदोंमोन दिनै 80 जन आरो बिदिनो प्रत्येक दिनावनो जा 30 जन 40 जन 50 जन बिदि जगदान खालामगासिनो आरो बेखौ इउपिपिएल जगदान खालामनानै इउपिपिएलनि जनप्रियताखौ पपुलारिटिखौ फोरमायदों आरो लोगोसे बिथांमोननि जगदाना इउपिपिएलखौ बारानिफ्राय बारा गोख्रोंसिन खालामदों बोलोगोरासिन खालामदों आरो बेनो प्रमाण होदों जे इउपिपिएलआ एबार सरकार दानो हागोन आरो प्रमद बर' बिथाङा एबारबो चिफ जागोन जा 40 समष्टिनि गेजेराव भैरबकुंड समष्टिया आसलते 2020 हालागै गासै समष्टिनिफ्राय बयनिख्रुइबो बेकवार्डसिनमोन गारसोनानै दोनजानाय बायदिमोन कारण सिगां बीपीएफ सरकारा 17 बोसोर बे ओनसोलखौ जौगाखांनो थाखाय जेबो खामानि मावाखै किन्तु जों सरकार दाखांनायनि उनाव गामि ओनसोलाव थानाय प्राय लामाफोरखौ जों बानायजोब्बाय जों जेब्ला थांनाय बारनि इलेक्सननि थाखाय केम्पेइन खालामदों साइकेल सलायजायै गोबां लामा दङ बेखौ बरमुखुलि बनगुरुं सगलैझार बेनिफ्राय ओरैहाय कुन्द्रबिल आमजुलि बेखिनि एरियानि गोबां लामाया साइकेलखौनो सलायजायामोन किन्तु जों थांनाय सारि बोसोराव गोबां लामाखौनो बानायबाय जोंहा हयथ' सेन्ट ग्रेभेल गोलैथारि लामा होल समस्टियावनो हयथ' 6-7तासोल'सो लामा दंसै अबयस्से जों बे बाथ्राखौ बुंना लायो जे जों जिखिनि लामा बानायदों गासैबो सिसिफ्रा बानायजोबनो हायाखै जानो हागौ बा पाक्का लामा बानायजोबनो हायाखै किन्तु थेवबो जों सेन्ट ग्रेभेलखौ बानायजोब्बाय आरो गोबां फिसा कालभार्टफोर होनाय जों कानेक्टिभिटि रोड कानेक्टिभिटिखौ जों गोख्रों खालामबाय आरो जायनि बिनिमय दिनै अन्तत भैरबकुंड समष्टियाव गासै ओनसोलावनो गारि हाबजोबनो हानाय जाबाय बेमार आजार जायोबा डक्टर नार्स हाबनो हानाय बा हस्पिटाल थाबैनो लांनो हानाय बिदि जाबाय जोंनि फरायसाफ्रा गावनि गामिनिफ्राय स्कुल बा कलेजहालागै इजि साइकेल सालायनाय बाइक सालायनाय थांनो हानाय जाबाय आरो अन्तत कानेक्टिभिटि गैयाब्ला जिबायदि असुबिदामोन बे असुबिदानिफ्राय बिथांमोना रैखा मोनबाय बेनि अनगायैबो गोबां जायगाफोराव जों लोंनाय दैनि बेबस्था खालामदों दासिमबो खिन्थु गोबां दै लोंनायनि समस्या दंबावो बेखौ जों मावफुंनो नाजागासिनो दं आरो बेनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे फैगौ समफ्राव जुदि रायजोफ्रा जोंखौ आरो बेबायदि मोनसे खाबु होबावो जों भैरबकुंड समष्टिनि गासैबो जेंनाफोरखौ बोस्रांजोबनो हागोन আপোনালোকে আজি দেখিছে যে আমাৰ নমিনেশ্যন মনোনয়ন পত্ৰ ইয়াতে দাখিল কৰা হ'ল আৰু এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত ইমান যে মানুহ আহিছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াতে আজি জইনিং কৰিবলৈ আহিছে ইয়াতে আছে এইটো টাউন ওদালগুৰি ভৈৰৱকুণ্ড ব্লকৰ সমষ্টিত আন্দাৰতে গতিকে এইটো কি কয় ইয়াৰ জৰিয়তে এইটোৱে দেখা দিয়ে বা এইটোৱে কয় যে এইটোৱে কয় ৰাইজৰ আগত যে আমি আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ লগত আছো আৰু আগন্তুক যিটো নেকি 22 তাৰিখত ইলেকশ্যন হ'ব এই ফুটক ইউপিপিএলক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিম ইয়াতে আপোনাক দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে অসমীয়া আছে ইয়াতে বাঙালী আছে ইয়াতে গোৰ্খা মানুহবিলাক আছে ইয়াতে বড়ো মানুহবিলাক আছে আজি বিটিআৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আগবাঢ়ি আহিছে ইয়াৰ শান্তি স্থাপন হ'ল 26টা জনগোষ্ঠীৰ যি লোকসকল আছে তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে ইয়াতে
বেলেগ পাৰ্টিক সাপোৰ্ট কৰি লাভ নাই যি পাৰ্টিয়ে আমাক আজি শান্তিত থাকিব দিছে যে আগত যি 17 বছৰত ইয়াতে মানুহবিলাক সংঘাতৰ মাজতে থাকিব লগা হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যি আমাৰ পাৰস্পৰিক যে এটা মৰম স্নেহ আছিল যি হাতামপৰীয়া আমাৰ ভাতৃত্ববোধ আছিল এটো ছিগি গৈছিল কিন্তু আজি এই সকলো আকৌ আমাৰ মাজত আহিল ইয়াকে বুজি পাই ইয়াতে মানুহবিলাকে আহিছে আমি কোনো এটা ৰাজনীতি কৰা নাই যি ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে আমি মানুহবিলাকক ধৰ্ম ভিত্তিত আমি ডিভাইড কৰো এনেকা ৰাজনীতি আমি কৰা নাই বিটিআৰৰ আজি 26টা জনগোষ্ঠী লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰ্ম বিভিন্ন ভগৱানক তেওঁলোকে ভগৱানক তেওঁলোকে কি কলে worship কৰে তেওঁলোকে সেৱা কৰে কিন্তু তেওঁলোকক আমি ধৰ্ম ভিত্তিত কোনো এটা আমি পাৰ্থক্য নকৰো আৰু এইটোই আমাৰ প্ৰিন্সিপাল গতিকে no hatred politics here we never accept hatred politics among the people আমাৰ ৰাইজৰ মাজত আমি কোনো এটা hatred politics আমি নকৰো হিন্দু মুছলিম আমি নকৰো হিন্দু খ্ৰীষ্টান আমি নকৰো আমি বিটাৰ সকলোৱে ভাই ভাই হিচাপে আমি আগব বিচাৰিছো আৰু এইটোই ইউপিপিলৰ নীতি আদৰ্শ গতিকে মানুহবিলাকে এনে এটা ৰাইজে যি আগবাঢ়ি আহিছে ইউপিপিলৰ এটা একেবাৰে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এটা চৰকাৰ গঠন কৰিব বিচাৰাটো আজি বিপিপি ভয় খাইছে তেওঁলোকে বেলেগ পাৰ্টিৰ লগত যোগাযোগ হৈ হলিও বেলেগ পাৰ্টিৰ লগত এলায়েন্স থাকি হলিও আমাক হাৰাব চেষ্টা কৰিছে কিন্তু বিটিআৰ ৰাইজে এনে শক্তিশালী যে তেওঁলোকে শান্তিক সাপোৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকে কেতিয়াও ইউপিপিক হাৰিবলৈ নিদিয়ে গতিকে আজি মই সকলো ৰাইজক আজি এই আপোনালোকে মিডিয়াৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছো যে আগন্তুক দিন আজি যিখিনি 5 বছৰ ইমান সুন্দৰ এটা শান্তি পৰিস্থিতি ইয়াতে এস্টাবলিশ হৈ গল আৰু 5 বছৰ যি আহিবলগীয়া দিন ইয়াতকৈ বেছি সুন্দৰ বিটাৰ আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সচেতন মহল আপোনালোকে সকলোৱে দায়িত্ব আছে ইয়াকে সকলো দায়িত্বটো লৈ পেলাই আমি আগুৱাই যাব লাগিব এইটোই মোৰ আহ্বান